pasu-pasu mesirai baskelah Tuhan dibata Hosana. O Bapangku di batangku engkai tading kenduaku kerina singida aku megombang arcidur ringanmu piria Nina, Tuhan ka penala mendung kai makalayara engkelini adi ngenate Tuhan bandu engkai makalayara nampati O Bapangku di batangku engkai tading kenduaku gerombolan kalak jahat ngepung aku bagi rarasan biang idaherina aku itebak natanku rasna hengku tulan-tulanku engkau teridah kerina O Bapangku di batangku engkai tading kenduaku ibagi-bagi napakinku jenari itikam tandukan na baju lantangku tapi ola minkam dau o Tuhan minter minkam renampati aku O Bapangku di batangku engkai tading kenduaku kaisi ibahanduku momoken man bangsaku ibas perpulunganku puji gelarndo pujilah ia o kam suruh-suruhan Tuhan o kam kesusuran jaku muliakanlah ia O Bapangku di batangku engkai tading kenduaku Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Meteruk ukurna jana kemalangan ia mandi bata, sematei kayu persilang. Arkiteken siei pahaga di bata kelia, ibereken di bataman bana kuasa si meganjangna. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia.
usur-usur jingkang kenahai ibas kriahan ukur mabai kita sehubas minggu palma minggu kini seran Tuhan ta Yesus Kristus. Kini seran Tuhan ta Yesus ainda kap tanda kepatuhenna si meteruk ukur nang dangi di bata-bata. Yang kat skala perawat di rumah sakit lantai 6 janah nina ibas telepon Aida. Selamat sore, banci kang pebetah kendu manbang uga genduari keadaan Tuan Kardi. Ia pasien ibas kamar nomor 703. Oh, timai kentisik nina perawat Enda. Rembang kakal kap la aku perawat na ije. Tapi alu ukur meriah. Ku katakan peman bandu kari kenca kunen lebih catatan na. Kenca ibu kaina status pasien Enda. Maka nina bagainda pa keadaan Tuan Kardi Gundari sikapna sehatna janah teluari nari banci ia nangtang rumah sakit nari. Ujur melala meriah kelukurku megi berita si meriah Enda nina ibas telepon Enda. Oh bagayari nina tapi isekin si nelpon Enda nina perawat. Oh aku Enda Tuan Kardi nina si bas telepon Enda sebab dokter langit ngatakan kai peman bangku karena pinakit ku Enda. Bapa nandai turang ras senina pelain asangken dokter ibas turin Enda alu tangkas ipe betehken Nabi Jesaya karena seikin Yesus janah kaikin citik narin idalanina. Bagaindanina ku beraikan gurungku man kalak singligasi aku. Ayauku kempak kalak singeruahi janggutku. La ku bunikan perdempakanku sanga aku cidur-ciduri. Endan cidahkan isekin Yesus. Uga makanggit Yesus mau tu bagainda. Sebab nina di bata kapsi nampati aku. Perbansiye si tikkel pe aku labo icedai. Enda mesini gelari hamba Yahweh si meteruk ukur tapi ngenanami kini seran. Keterukan ukur Yesus Enda inanami Rasul Paulus bagi sini surat kena ibas ogen si peduakan. Nina bagenda. I peteruk Yesus dirina seh asa terukna seh ngasa matei dengan matei i kayu silang. Kekelengan teridah ibas keterukan ukur alunggit patuh man dalan sini enggo sikapkan di bata. Meteruk ukur Enda kap dalan kegeluhan. Lit kala erbelas bagai danina. Erduit meteruk ukur Enda mesikap kalak si lit melala pemetehna terpelajar. Erduit tapi meganjang rukur perban lit ibasia Enda wajar nina. Tapi la erduit meteruk ukur Enda pe wajar kang. Tapi sadanari laka erduit megombang ka Enda luar biasa kurang ajar. Nandai bapa turang rasenina bas wari minggu Enda ndai nggondai si ikut-ikut alu pusuhta
Karena turi-turin kini seran Yesus ibas Injil Lukas. Ijenda icidahkan maka Yesus enda kapsi aktif ijenda. Janah vokal naki. Tupung sekalak ajar-ajar Yesus enda. Muat sekinna dengan tak-tak na cuping sekalak singikutkan imam kepala enda ipepalem Yesus cuping enda. La ipediat Yesus ajar-ajar na protes nang dangi kaisi terjadi mekap perban itengkap Yesus. Janah nina Yesus ngatakan ca enda mekap paksana man paksa kegelapan. Sangai baba yaku lebih-lebih perpulungan Sanhedrin iturikan na ijai karena kuasa di bata si encidahkan kini rajaan anak manusia. Rekiteken arah turi-turin kini seran dengan Yesus isilangkan itegu-tegu Injil Lukas kita kempak diberu si nemani Yesus sedekah enda ibas perdalananna nangkih kudeleng Kalvari ngerana Yesus kempak diberu janah ibas Injil Lukas kapendai ipebetehkan man kita belas-belas Yesus si mereken pengalaman idatas kayu silang nari. Janah ibas Injil Lukas ngencasi jumpai dialog cakap-cakap Yesus ras pinangkau si robah. Janah ibas turi-turindai kape si begikan maka Yesus yendes kena kesahna mandi bata janah iembus kena kesahna si perpudi si tikkel pelabo mundur Yesus ibas kini serana ipak-paki ibal-bali pe lalapnya patuh mandi bata bapa si lalap lit ras iya. Ngit iya dalani kini seran enda perbahan atena keleng nang dangi di bata bapa si tuhu-tuhu kelengi kita. Turi-turin kini seran Yesus enda encidahkan tuhu-tuhu maka ia patuh mandi bata bapa. Janah kepatuhan enda kap bukti sila banci si benaikan maka Yesus kap anak di bata simpa pajak kini rajaan di bata. Turang rasenina kekelengan. Kai ngenda si bahan. Guna ngalau-ngalau krina. Kejadian kegeluhan si berat. Yesus mindo kempa ajar-ajarna ertau-tau lah kena gelah ula kenan dabu kubas siding pencubaan. Tau-tau kap gegeh kegeluhan guna ngadepi krina percubaan sidinit ibas keluhta. Maka kita pe isinget kenjana ipindo gelah nama sek-sek kita mindo ertau-tau dengan ertau-tau la ngadi-ngadi. Yesus pedat na gegeh si tuhu-tuhu ibas tau-tau na resada ia ras di bata bapa. Maka regegeh ia dalani kini seranna kenca ertau-tau ipeken Getsemani. Tupung ertau-tau ikap reh sekalak malaikat gunam pegegehi Yesus dengan nikapkan ia guna ngadepi dalani sinangdangi terjadi. Maka kai pe si terjadi bas kegeluhan du genduari enda ula kita biar Yesus kap jadi jaminan kemenangan kini teken man banta ibas kini serana guna
nepet kekeken si perlu si dalankan ai makap mari si pelimbarui dirinta raubah tobat ingat belas-belas kala si bagenda tupung kitik lalik kemalaman tupung muda kurang biaya kencang tua kurang tenaga ya wakin maka bagi-bagi saja mungkin ainda mesada sini banci si obah ibas kegeluhan kita terlebih-lebih ibas si muda-muda nina bagenda buga belin napai godaan mantan nina entah godaan setan banci dengar ku tahan tapi ya di godaan belanja lah banci ku tahan bagenda nina diberu umumnya payo kini lit nina sada turi-turin bagenda ibas sada klinik kecantikan nungkun sekala si muda-muda dok engkai maka seran akap diberu kurang nguraki dagingna asangkan dilaki renina dokter Enda perbahan nina umumna sekat kel atesi diberu adilit kebenenna janah su mesera kelakapna move on pace ebene dibanta masu-masu kamprina Bapa, ras anak, ras kesah si badia.